Shubor nakaslem jong unong san Hima. Uba Maria Hom Kharkrang nong Aiktian ke Bharatiya Janata Party. Ulaong bukum ke parti ke Pynrem jori ki brio ki bela shime ke jing jong Heprit kershan bor kharmudai ubana ke shnong nongra lu marbo. Habakren shikila patai kubor uba Kharkrang ulaong buke Jingjia yap ke Heprit insap hiraling dok maunai kadang ya tangkuba shibnai AA handai minta la yo sngo sa ke jingyap jong Heprit kershan bor ki bade na ke ju hi ke shnong. Habakali ulaong bagani kamdei ke jing senjor jong kaan bage Jingjia syak penyap ke yaja handai ki pat baru ki dei bane trilang bat ki bor pulit knang bagini ki Jingjia kinuman ja Shuh. Ladadon ki pat ba ki batep ki brio ki bale ek ni kam ban shim ki jing ki Heprit kimdei ban tiang handai kin sngob ha ban wan shakmat ban yatho shaki pulit ulaong. Nongra dan nakaliang ka party jungi ling la issue bana ka press statement bangi condemn ka tuwa Jingjia but haju ka poru tang dei tang bangi condemn ka Jingjia but ngi kerpatu press release jungi ai la kerpatu ya ki ba kinu ni ba ki badan kanu nu ji tip lani ka ba la ki bagi sngo ba kala ban ya rap ki police department ki la ban lap ki break bele ni ka kam ni kerpat ki bin wan chakmat bunum tiang ban wan chakmat ban ai ta ji tip ki police marka la ban long ka mong e ta ba i ba por bale ru compare ka ta la don kanu nu ji tip ki bagi sngo ba kala ban ya police department please come forward ban ai police lem kam ta te kam ban e tang police department nomor bali ultimately ka police department ka dan kami ki ba menyerap bangki untuk investigate case. Nakal yang parti ni condemn hadu kata ta but we are lost in words ngim nang ngila dum ka but ngila Shillong ye ban i kene Jingjia ma dang sebenai mensual kami kene Jingjia mentah yang saya sin tengah i sebenarnya po ribhoi tengah tuk ribhoi tu tentang pak yo clarification the police ka de these are things ka ba kam la pen pa ba po Shillong jingi te kam don chu ta ka jing Shngaiñ te po Shillong jingi kan te and government mong ya tang government community ki darbar Shillong ki ru la per khan no li jong Shillong te kum nu man ta kel ini kan te ngasmo ba as a community as a member of the public ngasmo ba we have to come forward but in they menyerap ke police department di laban menlap ikan ikan crime New i bagane tang hisen nora to ke Jingjia jing Heprit sa pira da sibnai ba pi ong ato kane sibentang im labot ong ba kade ka jing senjor jong ka an ka jing ka kibiru ki sim nyan ben ki kelong kana among ya senjor ka an teman rei hang ni nga kwa benong tang kani ka bangi request ke police department bagi pendat ya ka case lada gila lap ta Hebrew man pendap ako ko tundai po within the mandatory period of 90 days badru man pet ba kini Hebrew kimnum like bail have a quick and early trial knang begini gila Hebrew gila ban yo jing saja jiki kan nor bun sin kum gini jat kam ni don kipon gila bail no nomor beli bekas slam plat police investigation kimla pendap te ka pelong no ka court ru ban plat no kin bailแต่ว่าปลัดได้กินเบลได้แต่ก็นั่งเป็นกระทั่งช่วยกี่บาเยี่ยงกันได้ใจบาเยี่ยงว่าอะไรอย่างนี้กี่บาทก็เป็นกระทั่งอย่างนี้บอกผมเต้าบริวปลาเละก็มันก็ในกระจายกรรมอุดังละเป็นญาติสรุปเสนงแต่ก็เป็นกระทั่งอย่างมันเสียมจุงนี้ทีนี้กระป๋าที่ police department นั่นได้กีฬาเด็บ investigating in that case กีฬารับอีตอนนองเละสุขภาพเป็น depth investigation within กระทั่ง mandatory period กันได้โพสต์นี้สมัยที่กระชาชีด request ที่กระโกดมัน conduct early trial so that conviction bukan wan keluar ya. Tengah mong pi kita conventional IP and tindak pek tu kes ke baja sebenarnya mensuar untuk polis lah lab. Te kum tak kan kita rape cases balik kita kelung kena ke kita pindah pek kita ja apa yang tu. Di bahaya masam la jong balik tu kam. Te ngai dan berpenmi po ne po Facebook condemn ke polis ngasko de ke babakala. Nuar bala mentala rapi jaga crime committed dobri bana yeng hila de te pikini lenti kumno ba police department kala prevent such crimes kan long teng ngim la ban Shuh ko no etang police department ki bo police la le la kam jonki but ngi community kan ka case kin la ban sol the only thing is ngi hi ki public ngi even cooperate with police kan nam ki la ban la
betul lah sila penong kacik bom syai ke try kacik uji. Kam ampi kam de day kata marpi murder case mentapim lah punya New York kan murder case but drugs related case dan utu bakai drugs kan it's totally different. Murder can be a murder with a motive. Bun sini kalau you commit murder pidan nak kajing tung boleh you can commit itu murder kan ke kam de day kata tentrai kubri commit itu murder udan nak kajing tung le jong boleh le gitu kan kam dapat kata nama ba suk ban like bail kan kam long ba mdai kata ba long ba all long ba suk ban like bail dengan penyiap brio no dai kam dai kam ta every murder has got a motive.